米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Mararit ko tabang mikaput i titaanan，上主时时与我们同在。Saligaka mapulong， 平安。Malatsay kita milayap to suwar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I satapangan tusapulot palu atsefang enam kusafau atusir suarsa sualinay ira to nini apala ko tapang sa ay ka fanafana kako saan。创世纪第28章第16节说，上主确实在这地方，我竟不晓得。Saligakaw yo malitemuh ita ko masa maamaanay karurayan lemak itua ko tapang saw nawiro sa ay pitlama cingda itakwanan latag saan kita. Nikaw rira mararit cingda ami patsafay ititaanan ami urong to ruray ato pasles no mita。当我们遭遇困境时，也许我们会问，上帝到底在哪里？为什么他不帮助我呢？但上帝其实一直陪伴我们，一同担负患难。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tabang Yesaw， misa bener kiso to tireng atay ni ilano mikaput i tamyanan o ci raraway tamsaw ato miurong to ruray no niyam. Nanay pakifalutuan niyam kunini talamanay ulah no miso tanagtag ko faluto talaayaw rumakat to lalan no miso。主耶稣，你自甘卑微来到世上，与我们有罪的人同在，担负我们的困苦。愿我们牢记你的慈爱，有坚固的信心，奔走信仰的道路。阿们。Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。